may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya, matan da iti a brief mo si Karinante? Apay, bakit? Ay nawaw, kita naabot-abutan matan. Ibasura kong dagitoy. Ay, sana di mo ibas-basura bakit? Mabalin pa dayta si kakit di mo. Di ka mabain akas to iti brief mo? Di bali tano isuot ko kat saan mo't makita. Ay, naglokon. Gumatang kamat iti baro a brief mo ada mapasadaam. Awan pa yung arod budget bakit? Nonya da isupay lang ti maanusan Anya nga minan ti size mo? Diyak mo. Large sama tuwan no XL. Igatangan kalangan. Adda nakita ala ko ni Nana Sophia kat. Adda kwarta maya. Adda pa'y nabati iti tangdan ko. Kaasi kamot. Di ka makagatang iti baro a brief mo. Adda pa'y karne, Nana Sophia? Karnet baboy ti adda, yun is nakaw. Kagudwala ang tigatangak, Nana. Naimbagla abalunan ti anak ko iti pagadalan. Nagrubwat mo ni Kael. Idagas ko ti balon na iti pagadalan, tamakitang danak iti ayan damadam sabil inton madamdama, Nana. Aywan gayam, sagmamano to'y brief ala ko yun, Nana. Dayjay laeng tawan ti pang ubing dita. Para kinila kay ko tigatangak, Nana. Kunak ano para kin ni Kael. 3 for 100 laeng. Agpili ka no anya asais ti umanay ken ko anak. Dahito ilatan, Nana. Talo laeng. Nana. Igatangak man iti brief na, takaasimot. Naabot-abutan ti brief na, Nana. Nagasat nila kay muken kanakaw. Nga may amom nga igatangan iti brief na. Kapilitan, Nana. Awan ka nung amin budget na, iso asya kon ti gumatang para kinkwana. Awan mapaspasadaan na aya. Jak amuman, Nana. Man-mano ti pasahero kunanamot akanayon. Anya? At ti bayad ko manong rinante. Nay, saanan, lovely? Apay asaanan? Itad mo lang ti cellphone number mo kanya. Ni manong mat. Amangan no agungot ni bakit mo Sikreto talaang namin Sige man lang. Mudto ti cellphone mo. Ta-save ko ti number ko. Agyaman aklaw na, lovely. Ilibre naktumanin no ka Wala, basta si ka. Ag-texakin ka, tapno may save mo ti number ko. No kasapulam ti tricycle, ag-text ka lang ta kanya, ading lovely. Ay nawaw, saan mo ag-reply ni lovely kanya? Apay ngayon kas dyan. Wala, nag-expire rin, tilod na. Adapay karga ti Gcash mo dita, lakay. Ano nun ti Gcash, bakit? Ludampay man ti number ko. Awanan naibusan. Anya? Pinagload ko mo't tinabati tay. Isong awanan, naibusan. Mapan ka man nga ron iti ayan ni Nana Sophia. Paludam ti number ko, tada napatag nga awaga. Korta ngay. Awan kwartam dita aya. Uray 20 pesos laang lakay. UTP 15 kumati i-load mo. Awan korta, bakit? Ay nawaw. Pangus-usaram iti kwartam aya. Tunggal agdawatak kat ibagam nga awan kwartam. Amom mo't aman mano ti mapasadak, bakit? Nala, mangala ka iti 20 pesos iti wallet ko. Kumusta ka, lovely? Italaang manan asinong batam ti awag ka. Nasaya at latamot, manong. Sa dinutean mo itangay. Adda aklaang dito'y balay. Kasta ka di? Saan ka maburing dita? Saan mat? Si Kangay, sa dino ti ayan mo ita. Adak dito'y balay. Awan ni bakit mo dita? Awan, nakitang dan manan iti kaaruba me. Saan ka ngagpasada? Inton malampay. I-open mo man ti kameram tapno makita ka mat.
makababain matkan ka. Alamat tan please, kayat ka makita. Okay. Oh, aday ta. Makita na ka di. Wen, makita kan. Ay na, talaga nagpintas ka. Ngam no agof ti video call inton madamdama na ibusan ti mobile data. Lodan ka manan At dapay kwartam. Adda, mano ilod ko kin kaya. Mano ti kayat mo. Sanga gasot manan? Mabalinti umutang, Nana Sophia? Anyat utangam, Eunice. Itlog laang, Nana. Apay ngamin adi ka dumawat iti kwarta ken lakay mo. Itlog samot a kanayo ng tisid-sidaan niyaw. Awan kwartak, kunanan tumot laang, Nana. Agpaspasada ngam awan kwarta na. Agdayamot kasta. Jak amo iti asawak, Nana. No adda mapasadaan na, irimit na kumangamin kan ka, tas ikati mangitulain. Awan mo't mairimit na kanyak, Nana. Ay, narigat ti kasta na kaong. Di nantupay kabailan ti gumatang iti masapsapul na. Imposible mo't no pulos nga awan kwarta na. Amangan no saan tay nga amaw, ket adda gaya man sa bali agas gastusan na dita. Ayan mo ita, ading. Addaak dito'y balay ti kapsat ko. Makiistambayak man mat. Kita akban? Adday tani, oh. Dakkel mo't gayam ti balay da. Sakto laang. Maburing ak nga ro dito'y. Anyat kayat mo? No ibagakan ka, maitid mo nga ta kanya. Wen na, mangisendak iti kwarta iti jikas mo no kasapulan. Ay nawaw, agpaiso manong. Wen, agpakas inak inton madamdama. Tapno maisen ko ti kwarta ken ka. Gatangem no anya tiket mo akanan. Ay na, agyaman naklaunay manong. Awan na anyaman na hading, basta siga. Soft drinks man, Nana Sophia? Nay, italang manan ngay may ka dito istur ko, lablay. When tada umay ko gatangan, Nana. Man-manumot laangan nga agpalod ka. Nagpakunit kayon sa mutan iti wifi. Saan pa'y, Nana? Wanaw, agtip-tipid ka mutan. Adda sponsor ko iti load ita, Nana. Ni ngay renante aka aruba yung. Anya? Galante day ja aka aruba yung, Nana. Mangisesen pa'y iti kwarta iti jikas ko, Na, kunak tumag. Adda sa bali agas gastusan ti loko. Anyat imbagayo, Nana? Ay kwa. Amom kaday nga adda asawa ni Renante. Amo ka, ngam isumit tinagboluntaryo amang tad iti kwarta kanya. Sa anak mat adim mawat ken kwa na, Nana. Kasla proud ka pa'y laeng iti bagay. Sakto laeng, Nana. Sa bali at talaga no napintas ti may sa babae. Kitain nyo, Di yu istoryaan iti sa bali ti naibagak kada kayo. Sekreto tayo laeng, Nana. Gumatang ka man mo't iti sidaan tayo, Renante. 50 pesos lang tinabati dito'y bakit? Ay nawaw, kanayon laang nga awan kwartam. Apay akasta ka? Awan nga rod bakit? Manulaang mo ti pasahero kita ingay. Kan may isa, nangina ti krudo ita. No kasta nga rod, agsapol ka pay laang iti sabali a pagtrabahuam. Day talaang mo't agpasada ta amok nga ramidan. Ngam awan mo't nga rod mayaw awid mo a kwarta. Nabayagan na kasta. At danto ka di bakit? No, adda sabali a paggasgastusam ajakam mo. Nay, awan mo't bakit? Good boy da taon niya. Paliiwom ti asawa, Eunice nakaw. Apay ka di, Nana? Adda sa balay nga igasgastusan na. Anya? Semi-sugar daddy ni Lovely ti asawa. Semi-sugar daddy. Wen, semi-sugar daddy kunak tasaan mo't abak nang ngam adda budget na para iti sabali a babae. Di nakman rabakan akasta, Nana. Pudno ti bagbagak na kong. Ni Lovely amis mo tinangibagakan niya. Aluludan kano nila kay Mau. Saan laeng aday ta? Mangisesen kanupay iti kwarta nila kay Mau. Anya? No sabali a babae,
Ada kwarta na? Dayta nga rod ka. Galantay no para iti sabali a babae. Awanan ba inday je arinante? Talagang awanan ba inday to'y alalaki? Abay ko, sino tinangdanog ka niya? Kurang mo pa'y! Kinawa, abay matakas na bakit? Nakaturog ti tao, dumanog kahigit din. Apay ka daya? Anya ti kayat asawan dagitoy Apay nga daking ka ti cellphone ko. Ikam gayam iti kwarta day ta alabli. Diyak amo a sugar daddy kam gayam ita. Sugar daddy mo't nga ibagbagam. Di kan aglibak taam mo kunti kalukwam. Nakitak aminan rinante. Galante kano sa bali a babae iti saritaan. Ngamno da kami iti anak ta. Kanayon nga awan kwartam. Kita yung timata ka dinalog mo, idirabi, bakit? Nablakayan ng tao. Kurang pa'y kit di day taa. Ay nawa, di ka masyan kanya kaya. Apay ko maamaas siya na kang kangay. Di kan tupay na konsensya anang ngaramid iti kasya kada kami iti anak ta. Karkaro asa anak ang makapasada nung kastoy lang. Di saan kan nga agpasada, anya ko maitangay. Isumat la ang asabali a babae iti agnumnumar iti mapaspasadaam. Feeling sugar daddy kakit marigrigat ka lang arudon. Ni bakit mo? Pudnumad, ultimo brief mo siya pa'y tigim matang. Kita am ta chinilas mo. Saan pa'y anasuksukatan? Chinilas mo day ta iti manu atawan. Ita, ada pa'y ganas mo nga agbabae? Si Miss Sugar Daddy nakakanumot nila blerinan ti anak ko. Nang ibagamot tatang, sumait ibagbagada. Feeling Sugar Daddy kakanumot. Saan kamot abak nang? Nailaw anak lang mo tatang. Sana may parbang tikas jaya. Galanti ka no sa bali a babae. Ngam di mo mo't maipaay ti masapsapol ti pamilyam. Kita ang pa ito chinilas mo. Ti chinilas ko pa ilang mo tinakita yung tatang. Daanan da ita. Gumatang kamot iti barua. Ti kasapulam, kan kasapulan ti pamilyam, ti pangrunam. Nakapigpisa mo ta sa uyo tatang. Una, tapno mangag mo. Sana rita kinababaerom tinangruna. Asikasum kin ti bagem, kin pamilyam. Sardengam man timang padpadakas kanyak si Galavli. Ni, apay, awan mo't dakas na insaw-sawang kumano. Di ka man aging didi. Ay nawaw, apay ama kaungit kamutin kanya. Una, tay bagbagam ka no asyak ti Sugar Daddy. Sugar daddy? Wan, laklakay ka iti sa nga 15 atawan ngam iti siya. Ngam saan kamot abak nang tapno maawagan ka iti sugar daddy. Anya, Semi-sugar daddy ka laeng ano iso. Iso ti maibagay kan ka manong renante. awanan kay tibain. Si kakit dimot. Nagsakit ti pa nagsasaong kanya. Kat agpada talaeng mat nga awan babain na. Kumusta kayon kin Rinante? Ay, kaya't kun nga isubli ti anak yu tatang. Mawatan ka anak ko. Marurudak launay iti deje a tao. Kaslaawan panunot na. Ura sino mata? Gumura iti tawa kas jay taramid na. Idi pa'y napalabas nga aldaw a pagtaltalawak. Ngam di namot kayat ti pumanaw. Adda kada kayo na itaadwa. Noon niya ti mapagsaritaan niyo. Saan akon amakibiyang? Di ka matanagan. Saan ko akanunungan ti bidot anak ko? Nasaya at mo't nukas ta tatang. Tapno saan a dumakkel ti ulo na. Tapno di na ipagarop a nasaya at ti kasjeng aramiden na. Nana Sophia, may sakilo man a karnit baboy? Italaeng agimatang ka iti karni ah. At na pa sa daak. Iso agumatang man iti naimas nga ipasidak iti aginak, nana. Kasta ah. Family first. O nana, Ti kasapulan ti pamilyam ti pangpangrunam. Saan ket at ti kasapulan ti sabali a babae. Tane, birngasan da kamutten iti semi-sugar daddy iti kasta nga aramid mo. saan na maulit ti kasjay, nana? Ayun na. Aramidum ti may parbeng, tadamutten pamilyam. Oh, karnilaeng ka da iti gatangam. Ken soft drinks pa igayam. Anya soft drinks. Noan niya ti adda dita, ison, nana. Mala, mabiit lang nga raw, ta isupot ko ti gatgatangam.
Mayat ti tayo mingyo iti anak tabakit. Anyat kayat mo asawan? Nakaluto akon, mangantayon. Nabsug kami kini Kael. At dahin luto kapag sasangwan tayo, bakit? Nabsug kami kunak lang arudon. Nangan kami ti ayandananang sakbay ang nagawid kami. Nagtiksak mutkin ka. Di mo ka dinabasa? Anya ko maita no nag-text ka? Anya ko maita kanyak? Agingga ka di ita, kat nasakit pa lang tinakam mo kanyak. Aging ga ita kat agburburak ti darak iti inaramid mo. Awanan ka iti bain? Ay nawaw, pakawan na kumamatan bakit? Panagkunam ka di, kat nalakat ti mamakawan, ah? Orayak no kaano mapakawan nak, bakit? Ay, jak amo no mapakawan ka pa'y. Ngam uray mapakawan ka, saanan ang maisubli ti panagtalak ko a dinadaal mo. Masiksikuran launay tatang. Ay nawaw, anya launay ti pakasikuram. Una, taura niya't aramidag kat kasla dinak mapakawan ti asawak. Aganos ka, tasi ka tinakaramid iti kalukwam. Ngam bumawbawiak mo't kadakwada tatang. Basol mo no apay akasta ti sitwasyon nyo ita. Agasam mga mindayday. Ginastusam ti babae asaan mo mo't nga asawa. Bidot ko nga dayday tatang. Ganyaman ti mapaspasamak iti biyag yo ita. Daytan ti resulta ti bidot nga arabid mo. Tatang, tulungan akman. Anya ti may tulong ko ken ka. Kisang kumot akontrolado ti panunot kinrik na ti asawam. Mapagtita kong tatang. Diyak amo taramidag. Ay wam ni bakit mo? Barang mapakawan na kapay. Kasanungay no? Saan mo amamuan ti sungbat ti saludsod mo? No saan mo nga ipadas? Kas na kunak itayan anak ko. Aganos ka? Tanadagsan ti basol mo. Ay, nawaw! Kasmay sa apadre di pamilya, aramidem ti maiparbang. Ununaem ti kasapulan ti pamilyam, sakbay ti sabali. Iti kasta, agtalinaet ti nasaya at alinangan nyo nga agasawa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.